F1 Rwanda twongeye kubasuhuza aho muri hose, twizere ko mugiye muba mumeze neza cyane. Rero twagarutse kuko ubu ngubu muri iyi weekend Formula 1 yageze muri America USA kabisa, ahantu bita muri Las Vegas Nevada. Ni nyuma yaho ubushize bari muri Qatar, ubu ngubu hagezweho Grand Prix ya Las Vegas. Ariko hagati aho ngaho nyine ubundi hano hakagombye kuba bari bajya aho bita Austin muri Amerika, ariko sinzi uko byagenze gutya bayisimbuza iyi ya Las Vegas, ko iyi ya Las Vegas bakagombye kuba bazajyayo mbere ya Grand Prix imwe gusa kugira ngo basoze bajye Bahrain, ariko birangiye nyine ari Las Vegas bigiriyeho nk'uko bisanzwe. Kandi turabizi yuko mbere yo kugira icyo tuvuga aho kuri Grand Prix bigiye gukurikiraho, turabanza tukareba introduction y'aho hantu igiye kubera. Amerika muri rusange abantu bose barayizi, ibintu byose byabo barabizi, ahubwo reka turebe nyine nka hano uyu mujyi wa Las Vegas bagiye kuba basiganirwamo uko bimeze, ahariho nicyo wakwitega cyane ahantu nka hano. Ubundi Las Vegas ni umujyi wa Las Vegas abantu benshi bakunda kumva wibera ahantu muri leta ya Nevada, muri leta imwe muri 50 zigize United States of America. Ya Las Vegas rero ubundi iri ni ijambo ry'Icyesipanyol, kuko umuntu wahavumbuye kera nyine abanyaburayi bakivangu baravumbura, bagiraga ahantu akabatanga nitwe tuhavumbuye, kandi bahasanze abaturage bahatuye. Umunyesipanyol rero bitaga Rafael Rivera niwe wahageze. Ni ikibaya, ni ubutayu ariko bw'ikibaya hatambitse cyane, muzabibona nko mu mafilime no mu ndirimbo nyinshi zihashutingirwa. Las Vegas ni ahantu hari flat kabisa, kuko ni ahantu hangana na kilometero kari 367, ariko nta gasozi na kamwe ushobora kuhabona. Kugira ngo uvuge ubunini bwaho, buriya Kigali ubwayo ni ibirometero kare 280. Aba rero babarengejeho ibirometero kare birenga 80 ho gakeya. Uva no mujyi uruta Kigali ho gato ari kuri flat, utabona gasozi na kamwe. Uyu Mwesipanyol akihagera yaraharebye aravuga ati ahangaha mpise Las Vegas, mu Cyongereza bishatse kuvuga ngo The Valley, ikibaya. Rero iyi Las Vegas nyine ni umujyi ufite nickname nyinshi, ufite ama AKA menshi, ko nama AKA agera mu 9. Bamwe bawita ngo ni Sin City, abandi ngo ni City of Light, abandi bayita ngo ni Gambling Capital of the World kubera amakasino menshi ahaba, abandi bakayita ngo Capital of Second Chance. Abanyamerika bo bakunze kwita ngo ni America's Playground, ngo nana abanyamerika bakinira kubera kasino nyinshi, kasino zikomeye za mbere zibarizwa hano Las Vegas. Ikindi kintu rero wamenya kuri Las Vegas mbere ko tugenda, ni umujyi ufite amahoteli manini kabisa, kuko uyu mujyi hoteli imwe uba ufite hoteli nk'imwe rimwe ibyumba 150. Uri kumva? Ibyumba 150, ibihumbi 150 pani 150 kuri hoteli imwe. Rero ni umujyi ukomeye, ariko ukaba n'umujyi usurwa cyane, kuko ku mwaka uyu mujyi wa Las Vegas usurwa n'abakerarugendo miliyoni 42 mu mwaka. Uzumvisha iyindi mijyi iri tayari. Nibyo rero wamenya kuri Las Vegas. Naho iyi Grand Prix yaho yo igiye kuhabera n'ubwa mbere igiye kuhabera muri iki gihe cya vuba, kuko byari byarahagaze. Izi modoka za Formula 1 zaherukaga mu myaka myinshi ishize, mu 1981 nibwo byaherukaga, bahagiye imyaka 4 ikurikiranya kugeza 1984 bita bihagarara. Icyo gihe nta nubwo bayitaga Las Vegas Grand Prix, ahubwo bayitaga ngo Caesars Palace Grand Prix. Ubu rero bahise bongera abantu rocking in deal yatangiye uyu mwaka 2023 kugeza 2028. Ni icyo ngicyo rero wamenya, kuko ubu nyuma ya hano barahita bikubita aho bita Mexico. Ariko tutari twagira ikintu tuvugaho, ubushize baje hano muri Las Vegas bavuye Qatar, kuko Formula 1 mu byumweru bishize yari iri Qatar, aho Grand Prix ya Qatar nk'uko izindi zose byagiye bigenda yatwawe na Max Verstappen. Inkuru ntabwo ari uko yatwaye iyo Grand Prix, ahubwo nuko nyuma yo gutwara iyo Grand Prix ya Qatar yahise yegukana
championship ya 2023 season ya 2023 yahise ayegukana kuko byahise birangira amanota yabonye yahise arusha umukurikiye Perez bari kumwe amanota arenga 110 mu gihe hasigaye resi enye zonyine, resi enye zisigaye Perez agiye zose azitsinda agira 25 hanyuma undi akabona 0, Perez yaba afite amanota 100 mu gihe yakwiyongeraho amanota 100 n'ubundi ugasanga Max aracyamuruta. None rero Max nyine ubwo yahise atwara season ya 2023, uyu niwe champion wayo nk'uko bisanzwe. Rero ubwo ibaye n'iya gatatu yikurikira kuko yatwaye 21, 22 ndetse atwaye n'iya 23. Usibye ko yaratwaye iyo Grand Prix twaje kuhabona na McLaren ikomeje kugorana ko abashoferi bayo Lando Norris ndetse na mugenzi we mushyashya Piastri Oscar nibo baje kuri podium bamusangaho Lando ari uwa kabiri, Piastri ari uwa gatatu. Nyuma yaho Benz, abashoferi ba Benz mu gutangira kuri grid nibo bari inyuma ya Max, George Russell ari uwa kabiri, Hamilton ari uwa gatatu. Ariko bigitangira ibintu byose barabyisha kuko mu gihe bagitangira Hamilton yashatse gukora overtake, kubacaho, guca kuri Russell na Max Verstappen, ariko nyine Russell kaza kumugonga mu gihe yageragezaga kuba yabacaho, bose bisanga hanze y'umuhanda. Hamilton w'imodoka yita yangirika ku buryo yahise ritayarenga ntiyakomeza. George Russell nawe imodoka yarangirika ajya kuyikoresha nyine icyo bita gupitinga, ariko aragaruka we. Abantu 12 bose bari bamuciye agerageza kugenda bapangurura, resi irangira ari ku mwanya wa 4. Nibyo rero nibyo byabaye Qatar. Ubu ngubu iyi resi ya Las Vegas tukaba turi kuvuga yuko nta kintu kinini abantu bazitegamo kuko nta gikombe cyo kurwanira, igikombe cyaragiye. Gusa ikintu gihari ni ibingibi ngiye kubabwira, ni iyi myanya ya 2, 3, 4 na 5 niyo ihari yo kuba umuntu yarwanira. Muri Formula 1 rero ubundi busanzwe habamo nk'ibyiciro bibiri, hari igikombe cy'abashoferi ndetse na ranking y'abashoferi, hakabamo n'igikombe cy'amakipe na ranking y'amakipe. Ubu rero icyo twavuga muri bato zisiga ziriho zirarwanirwa, wenda tuvuge nko mu bashoferi Max yamaje kubona umwanya we, ariko nk'ubu ngubu Perez arusha amanota atageze no kuri 30 yonyine mu kadomo Hamilton. Bivuze ngo Hamilton aracyabara yuko ashobora kubona umwanya wa 2. Bivuze ngo umwanya wa 2 nturaba decided. Hanyuma na Hamilton afite amanota arusha uwo bita Fernando Alonso wa 4, amurusha amanota 11 gusa. Ayo manota 11 ni amanota ashobora kuvamo muri resi imwe gusa. Nuko ngo Alonso nawe araratagitinga ko ashobora kubona umwanya wa 3. Carlos Sainz uyu nguyu nafite 153 rero Alonso amurusha amanota 30 ndetse na Hamilton akamurusha 41. Ayo ni amanota yakuramo, byumvikane ko na umwanya wa 3 awubarira. Hanyuma rero muri klasoma y'amakipe rero Red Bull nayo igikombe amaze kugitwara cy'amakipe, ariko nka hano Mercedes ni ya 2, ariko Ferrari yirebye Mercedes kareba amanota atageze no kuri 30, babarusha ko barusha amanota 28 gusa. Ferrari ibibona umwanya wa 2 yawo twa, nuko ngo aracyari bato yo kurwana umwanya wa 2 ku makipe, harimo Ferrari, Mercedes ndetse ni Aston Martin. Ko buri Aston Martin nayo ntago yarusha amanota menshi, n'amanota 98 gusa. Bivuze ngo muri iyi sezo ubu ngubu ahanga tugereye intambara zisigaye n'izi myanya myiza, kuko intambara y'igikombe yo yamajije kubona ugitwara yaba ku ruhande rw'ikipe ndetse ku mashoferi. Ndetse hakaba hari n'akandi kantu k'abashoferi bakomeye nka ba Hamilton ndetse na ba Alonso, cyane cyane nka Benz, baba bavuga bati none natwe dufite imodoka nzima, reka dushaka uburyo babona nka Grand Prix imwe nabo batwara, babona Grand Prix imwe batwara. Bivugwa rero yuko iyo ubushize ya Qatar bari bayibariye birangira bisenyeye ibintu byabo, Mercedes nabo bagiye kuzana imbaraga zabo bazikubita hano. Reka turebe ibyo ari byo.